الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. biye alamsasuye hijriya bakele ani kemenani ani binani ani saba shahru rabi'u shani minye hijra sankalo nani na bisunye uworona miladi nasarau ka jate bafula ani mugani kele sankalo tani kele na bisunye watani kele na ambe Dawda Mugu Masjid Razaqu ambo kono darasu be Sheikhul Islam Muhammadu ibn Abdul Wahhab aka kitabu kono salasatu usul ambe leshiri fulanama nako asaniyatu anna Allah la yarda an yusraka mahu ahadun fi ibadatihi. ambo lesiri sanina lesiri fulana indela dresu temene anye kuma udoke aka atuma dafa tumame ayen info aka kadirila ye wanna limasajida lillahi fala tadu ma allahi ahada. Dresu temene an kumana ninfana nye dofo ninfana tafsiri la sarahula wakati yansoro kono ama dafa amba tayromi amma an tuqamu fiha awsana tubadu min dunillah. ni deresu jora kuma kono nana abe kuma utige kubo nyogona doni akum mishiri ala bato yoro dedo ka ala ke kelenye misiriu kono salli kajo misiriu kono ala togo kafo misiriu kono kurana ka kala misiriu kono deresu nafamau ulu ka jo misiriu kono itikafu ka ke misiriu kono ko ninde misiri ka barai kuma jora yande. amma an tuqam fiha awsana tubadu min dunillah me ka boliw bila misiri kono nu be bato ka fara alaka ube ko bato ka alaka bato toye fa hajihi listat masajidi hajihi mashahid shirk. ni misiri min kera o chogola o te misiri tuguni o togo de ko fulankafuya ye yoro fulankafuya be ye yoro mi ani fulankafuya be shereya be ke fulankafuya ye yoro mi. ni misiri kera de sa bolu de be misiri kono ku bato ka fara alaka o misiri sugu te misiri ye tuguni ulu ye de ko fulankafuya ye yoro ani ka shereya fulankafuya la o yoro la. wa in sammaha ahaluha annaha masajid har na tugu ya wole ko misiri de do tanke fengore be bato ka fara alaka kono o te misiri ye. وأن المساجد لله مشيرو على التاي أي لا لغيره مشيرو على تنتاي. ولأن المساجد هي محل استماع الناس وتلاقيهم بس مشيرو فله مغو بفران نيغون كيرو دي مشيريه أني مغو كا نيغون كومبي نيغون كومبي يرو مغو كا faranyogo de farankanyogo de misiri anu kan nyogon kumbe yoro
فيجب أن تكون طاهرة من الشرك والبدع والخرافات. دونك واجبرا مشيرو كسنيا كبو فلان كفياما أني بديا أني جيري كون، لأن الناس يتلقون فيها العلم والعبادات. باسكو مغو بنا دوني دي لمنا مشيري كونو أني بطو، فإذا وجدوا في المسجد شيئا من الشرك والخرافات نمغو يفلان كفويا دو سرم مشيري كونو وبجيري كون تأثروا بذلك وبا نوتو مغولده ونصروه في الأرض وبو فلان كفويا دي تشاري دوغو كولو كانو جيري كون. فيجب أن تكون المساجد مطهرة من الشرك. دونك واجبرا مشيرو كسريا كبو فلان كفويا ما bidiyaw fulan kafoyaw jiri kaw misiru ka senya kabo nunuma nunun ke yerote misiru ye, parce que misiru ye jama na yoro de mogo bena misiru kono bato de kama kana doni di nyuman de nyini misiru kono mogo bena misiru kono bato de kama nu ye fulan kafoya soro misiru kono u ye qurafatu soro misiru kono oba noto mogo lade mogo no be cari de o be to cari dugukolo kafana. donc o de koso a wajibira mishiru ka seneya ka bo fulan ka foyama. o de yato aba idris al-qawlani ako layni ara fil masjidi nara la astatu itifauha ahabbu ilayya من أن أرى فيها بدعة لا أستطيع تغييرها. ني المرزوي أين الناتي في سنة ساتبي أين الناتي في الاتسام. أبا إدريس القولاني كو عليك تاسما يه أبين مشيري كونو تاسما بين مشيري لا أباك كم مشيري جاني عليك تسكا تاسما ينفغفنا ko o kadi alaye kateme aleka bidiya ye misiri kono bidiya minna teseka bali. aba idris al-qawlan ni sarafu yenim kuma fo korodo bala tasuma fule na tasuma ye misiri mina o beseka faga ubi ni harima na ma faga abe misiri minan do de jani ubi na ye misiri fando jani abeseka sanse ni mina min janina mina nyogona be soro be se ka sanse ni mi sigiri fam min janina abe se ka sanse abe se ka dila kuraye abe misiri ka kono jinya ko de tinya tasuma abe misiri ka jinya ko de tinya akom me bidiya fule wo be hada madun ka aqida de tinya bidiya be hada madun ka aqida de tinya ku ka dina tinya ni hada madun ka aqida tinya na ika dina ciyani bolo ika jinya ciyana ika lagara ciyana tasuma be misiri ka jinya fe unde janu lu be se ka sanse me bidia wajulu kela ni bida mo be hada madun ka dina de sanse o be hada madun ka dina de yele mo bolo ko ka dina ciya ko ka gida ciya o fanay de ko ka lagara de ciya. donc min be hada madun ka lagara ciya o ka jugu kateme min bi ka jinya ciya. oda to abu idris al-qawlani yofo. donc ola mishiru kuma mana mishiru munumbu dambi kata sunnama o mishiru sugu ka koloshi de wajiri sugu be kana ku kono na ko sunna mishiru sunna musira yere de ya ka mishiru la ko sunna mishiru re be jamana kono ni awde ya ka mishiru jo ako sunna mishiru na yo mishiru takko di sunna karamo ni sunna limami munumma. donc misiru kana koloshi akana ta mugawrew ta munum bena bidiya fo misiri kono ube bena bidiya wajulu ke misiri kono ulu kanka balide ja kwa mogo bena fulanka fo yari chari misiri kono ube bena bidiya de wajulu ke misiri kono bidiya ude fo ja kwa nkulu bali misiri ulade kana wajulu ke misiri kono de misiri te bidiya chari yoroye bidiya fo yorote misiru ye ode to karamogo do minye Mamadou Moutari Sinkiti atumbe
fiqhu bondala tumbe hadisa do sarahu ni ciden ko ni mogomi na ye jaba dube layi konni akasaba adala anka bo misiri kono lay kasabe min dala jaba kasabe min dala ko ciden ko ikana salli misiri kono ciden tirela ko na kasa yera min na misiri kono ka tigi bo kata bila bagya akonna ni sariya ko ni jaba kasa abe min da kono lay kasabe min da kono o ka bo misiri kono ko pasiga be hada madun toro be malikaw toro ko o ye jinya toro de bo konna nye mugo minye ale be misiri kono ka wajuli be dina de toro anto de gewa kiden ko min ka bo misiri kono hada madun ka jinya toro kama ko ka bo misiri kono min be mugo ka dina toro do ode kanka ge kateme laytigi ka ode kanka ge kateme jabatigi ka awa tanka na di bidiya mugo ma ku be wajulu ke misiri kono wajulu kila derisu dila aka derisu na ka wajulu te qur'ana ka wa sunna ala fam salafu salih tanka na di uluma ko sunna misiru kono ku be wajulu ke bidiya chariyoro te misiru te bidiya chariyoro ede misiru wajibi an ko seniya ka bo fulan ka foya mare ani bidiya ani qurafatu wa ajamuha al masjid al haram misirin min kabo misiru be belebele bay misirin min na kanka seniya ka bo bidiya mani qurafatu ni fulan ka foya misiri horomale al kaaba كما أمر الله عز وجل بتطهيره كم على يريا مريا مسمى كبوا كورتالين يا مريا كم مسير هرمالي يا مرنا سنيالي قال تعالى لكم ويجب بوانا لإبراهيم مكان البيت أكو تشيد ما وقت فوي كم منتون وقت مني الكعبة دلا نيرو بانجي إبراهيم ko akali kabadila allan tusrik bi shay'a ne dilalin kononala nya foye akana foy farane alaka ikana foy farane alaka wa tahhir baytiya litaifina wal qa'imina wa ruk'i sujud ngoma fananka soyi seneya tawafu kelawiye ani jobaga munum be joka salli ani munum bu kumbele mina ani munum be sujuduke donc nyamari kam borala fe ko alikaba ka seneya taharatul hisiya wa taharatul manawiya alikaba seneya li taharatul hisiya jiyan nogo kana ye ala fimu fenyen nogo de jiyan nogo de kana ye ala misirula taharatul manawiya mishiru ka seneya kabo fulan ka foyane bidaw ni khurafatuma tahiruhu mimma ja akwai ibrahim akali kaba seneya kabo munna tanfiruhu min ash-shirk wal bid'ah wal khurafat ayal kaba seneya kabo fulan kafo yawma ani bid'ah ani khurafatu jiri kaw kama annahu aida yutahhiru min an-najasat wal qajarat wal qajurat komi abe seniya kabo sobe ma chogomi ani fenyuguto fe mununyo fenyuguto ye donc ni ala ko ali kaba ka seniya chogo fula indelo ka seniya kabo munna ka ali kaba seniya kabo fulan ka foyama ka seniya kabo bidiyama ka seniya kabo jiri kawni qurafatuma ani ka seniya fana kabo fen segulewma ani fenyugulew fa qawluhu ta'ala fala tad'u la nahiya ni ala ko fala tad'u lamu min fulenye balili de do wa tad'u filu mudari majzumi bahara do bahara fenna to do fendo de folen nyeye min bena majzum bila nahiya ne akashigri akorila munna no ba fama majzumi akorila billah ججمو نياسرو بالله ناهية لا مننا بللي كما فلا تدعوا أيها الناس وعلامة الجزم حذف النون
nanko jejimu do jejimu tamanse munye nunu minte parce que li anna aslahu ni min fala tedu alashriye munya kankana chogole teduna fala teduna nunu inde kanka kala go tanke nunu ngera ka boye nu ko majzumun wa alamati jazmihi hajfun nun akad jajimu tamanse munye nunu mingera ka boye fadagala alayhi jajim wa huwa la nahiya parce que min kanka ke jajimu edo dewna harafuina min yalla nahiya lamu min nana lamu min koroye ko balili فلا تدعوا أيها الناس مع الله أحدا كما لنين مونيه هذا ما دون مشيرو على دتاي أكنا فوي ولا كفر علىك لا تستقيسوا بأحد مع الله أكنا دمك سنين دم فنشي كفر علىك كأن يقول يا الله يا محمد مثال كافو يا الله يا محمد أكنا نينك يا الله يا عبد القادر وبي أكافو يا الله يا عبد القادر أكنا ننفو أو يقول يا عبد القادر وبي كولي جو كو عبد القادر كو ولي مسيرو كنو يا محمد مسيرو كنو وما أصبح ذلك عن النوننا نغنو فإن الله لا يرضى بذلك ولا يقبله أولا تجيني النوني أتن نونو من مغيفنا مسيرو كسنة كبونما قوله تعالى أحدا نكرة في سياق النهي نقلق أحدا نكرة جدو بليلي سماتو آية بليلي كلو سماتو غلا فتأم كل أحد أو نمبي فم بيدتا ناكو أحدا بفم بيدتا لا يستثنى أحدا مغشي بولنتننا لا ملكا مخرب ملكيات من غيرلم بألالا أتي دغيكا وليكا فرالكا ولا نبيا مرسل أتدعي كان نبي من شيرا أتدعي كاوري كفر عليك ولا سنما أتدعي كبولي ولي كفر عليك ولا وسنا أتدعي كمونما إكا ولي كفر عليك سنم أني وسن فرنسا من بوني نيوغونشي سنم يدي نو يمونيمان دلا كابلا نيما فين سورلا وبافو دي مكو سنمو ka monument dila kabila nima fer saurala ka monument do dila kabila hadamaden saurala ube kabila so saurala ube kabila misi saurala uba fo de mako sanam wasanu ye ka iri bato iri jo ka bato ube kulu ka bato ube iri jole ube tungu ka bato uba fo de mako wasana akana bonima wele ka fara alaka minye wasana boli akana awele kafara alaka wala qabura akana kaburu wele kafara alaka wala shayga akana shaygu wele kafara alaka wala wali akana wali ju wele kafara alaka wala hayy wala mayyit kaina man kana fim min binyana mayala akana wele kafara alaka akana su wele kafara alaka tigi kera chogo atigi kera mo sugo نينما كنا ولي كفر لك سو كنا ولي كفر لك فهي تأم كل من دعي من دون الله ني فين بهتتا فين ولي لك كفر لك فين بطل كفر لك نمبي أبدتا فلا تدعو ما الله أحدا أكنا فين دي بطل كفر لك أكنا فين دي ولي كفر لك فدلت هذه الآية ني آية دلولا يرانا على أن العبادة لا تنفع إلا ما توحيد ni aya dori la iranna ko batu tisika hada maden nafa bada ni tawhidi taala batu ti mugo nafa ni tawhidi taala wa annaha ja qalataha shirku fa innaha tabtul aya nya iranna ko batu fule ni fulan ka fuya nya gamira la dro batu cinyana wa takunu wabala ala sahibiha obeke balawudi atigika obato sugu beke balawudi atigika ثم قوله تعالى وكفي لك كما مسمين كرة وأن المساجد لله
iru ka jo u ka dila nin ŋaniya ye ŋaniya min misirin kibariya ka me fan bɛɛ fo bɛɛ kɛ ne ka misiri ka kibariya mɛ dɛ taa mɔgɔw jakuwa tinti kana a ye nan ka misiri lajɛ a ye nan ka misiri lajɛ misiri kana jɔ ninnu kama kana misiri jɔ ko i b'i yɛrɛ jira n'a ye kana misiri jɔ ko furu bɛɛ k'a mɛn wala taqlidi zikiri kana misiri jɔ ko puru tɔgɔ ka to diɲɛ kɔnɔ nka misiri jɔ misiri min ni mɔgɔ tɛ ɲinan kɔ wagati wagati n'u ye nka misiri ye u b'a fɔ karisa de ye nin jɔ puru ka tɔgɔ ka to diɲɛ kɔnɔ i ka misiri dɔw laɲini kana kɛ o ye kama yaquluna ko komi mɔgɔw b'a fɔ cogo min komi n'i b'a fɛ i ka tɔgɔ ka to diɲɛ kɔnɔ ko misiri jɔ ala ye ko komi mɔgɔw b'a fɔ cogo min ko e ka misiri jɔ laɲini kana kɛ o ye dɛ وتكون آثار إسلامية هاجا كله باطل يكم مسيري جو كنا كيفنا كو اوا إسلامية كفيم كرون كما بي جامانا كنو مسيرو دو بي كبا ولو يو پروغرامي كو هارو جولن دني بوغو مينيو كاتو كا بوغو يالا كو اونا تو كو كروي جامانا كا كو كروي ودي آثار إسلامية مسيري كنا جوني مسيري لا نيني باتو دي ala bato ka kɛ a kɔnɔ ni misiru kana kɛ ko ka kɛ jamana ka ewa fɛnkɔrɔw ye ni ko mɔgɔw nana u bɛ an b'a fɛ ka jamana ka fɛnkɔrɔ minnu yira mɔgɔw la ni misiru na kɛ o ye misiri kana kɛ o ye a ko haja kulluhu batilu a ko nin bɛ fɛn tiɲɛ ka misiri jɔ yɛrɛ jira kama baara tiɲɛ ka misiri jɔ a ka mɛn baara tiɲɛ ka misiri jɔ ntogo ka to diɲɛ kɔnɔ baara tiɲɛlen ka misiri jɔ k'a bila ko silamɛya ka fɛn kɔrɔ a na kɛ o ye silamɛya ye nɔ minnu to silamɛya ka nɔ kɔrɔ a na kɛ o ye nin bɛɛ fɛn tiɲɛlen almasajidu tubuna liibadati o bɛ kasiri liibadati misiriw bɛ dilan ni bato de misiru jɔ kun ye bato de an'u ka laɲini ye bato de وتكون نية فيها خالصة لله عز وجل misiru joli la ŋaniyaw ka kɛ u ka kalasi ala de marisa min ka bakoro talen do wa aida tubuna min kasbi tayyibi tuguni misiru u ka joni nafolo halala de nafolo halala maw ulu de ka kɛ ka misiru jɔ la tubuna min kasbi haram misiri tɛ joni nafolo haramu yalenye lianna allah azza wa jalla parce que ala masamin kabba korta lendo wa inna allaha la yaqbal illa tayyiba hadisana inna allaha tayyiba wa la yaqbalu illa tayyiba alay masa senema de ala te femmina ni fen senema te fatubna al masajid min nafaqati halal mishidu bedila min nafaqati halala mawde وتكون نية بانيها خالصة لوجه الله عز وجل مسيري جو بغاو فنا أكان نياكا كده كادسكون قلاش على جاتيه مسمين كبوا كورتا لنو لا يريد من بنائهم مدحا من الناس مسيري دلان بغاو إكال لنيني كانت كم مسيري جولي لا كويبت تنوني نيني مغوفة أو تغليبا لذكره ubi kam misiri joli la nyini kanake kontoko kato diya kono wakati be nka kosuma kato diya kono ikal la nyini kanake oye awriya ube yere jira ikam misiri joli la ikal la nyini kanake yere jira aw sumwa ube ikal la nyini kanake bekin kam misiri ka kibariya me fa inna bina'il masajid ibadatum parce que misiri joli ye bato de walibatu yajibu an takuna khalisatu lillahi azza wa jalla bato fana a wajibira akake ka kalashi ala de masamin ka bo akorta lendo donc ninye masailatu saniya aleka kuma to munun tora o yenninye donc ambe masaila sabanata الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. الثالثة مسائل السبنا depuis o doanye masayla saba min damina ni Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ko wajibira
silama ke kelen kele kani silama muso ika masala sabayin do ika barake nuye fana sabana de fulani asalisatu sabana anna man ata ar-rasula wa wahada Allah silama kelen kelen kado silama ke silama muso a kelen kele kado kuni mugo tura ciden ko iye alake kelenye la yajudu lahu muwalatu man hada Allah wa rasulahu walau kana aqrab qaribi ni tanke etugura ciden ko iye alake kelenye ate daga ikam mugo ki kanu bagani bisin bagaye mugo minni ala soso ka ciden soso haru no kera ikabali masru be kabali masru de fulka fun ko nyogo nyade nin fana bina saraw parce que uba fo ninde ma al wala'u wal bara'u ode tununa mugo chamana mugo chaman be dina kono ubu dambe kata silamiyama ni yoro ya chama mina kafu mugo sugu do be ini ulu de kanka nyogon kanu ka koke nyogon fe mugo sugu do be ini ulu kaka nyogon kanu kana yali nyogon nche bisukun kono bara nyogon do be dina bara nyogon do be kana ye ali nyogon nche aka bari ka bo nyogon aka fara ka bo nyogon ode tununa mugo chama na ode yato ibake ka silamiyani kafiriya fara nyogon ka sunna ni bidiya fara nyogon ka mushrikani tawhidi fara nyogon ka ninde tununa ula uba fo munu mali hijibiya ili ikhwaniya uluko tanke be to de islamiyai ambe kan nyogon solo islamiyai kulu kono dro minye tawhidi fanfelaye kanjija o kasabati hamina ko batoye minye ciren ka sunna batoliye uhammina ko batoye hari nu be tawhidi fo de mujimala ka gorobali fo nu be sunna fo mujimala ka gorobali fo uti tawhidi fo ka faranfansiya uti sunna fo ka faranfansiya tawhidi gorobali ndebe fo sunna gorobali ndebe fo ambe ye silamay dro anka ke kelenye ka hammi batte tawhidi jole ka hammi batte ci dem batoliye mogo ka fara nyogon ka tendro uba fo ninde mali wa al ikhwani yaw al hijibi yaw silamiya sariya ni ekode konni be tugu ciden de ko be suden ka sunna de kono ne ala de ke kelenye mogo ye ala soso aye ciden soso ina kanka ika bariya ka botigi made ni bonda bina kumode kan ni masaila sabanna لا يزوج لمن فعل ذلك مواد الله ورسوله نمغمغي تيدم باتو يه على كلنye ateb daga ye minni ala soso ka tiden soso e ko kika bisi nyoye walau kana aqrabu qarib har no kere ka bali masruye chogo hadhihi masaila shaykh sal fawzan ko akon nim masaila min fulen nye الولاء والبراء وهي التابعة للتوحيد كم من فلنية كو إني دو كان كبشي نوي إكان كباريا كبو دوما كن نمبي التوحيد نفده كن نمبي التوحيد بنيغن فده من حقوق التوحيد الولاء لأولياء الله والبراء من أعداء الله كو أبي التوحيد كحكولا pour ka tawhid ka hakku matrafa abe tawhid ka hakku la minni alaka jonyumu ye ika ulu bisi nyogonya minni alaka jugu ye ka bariya ka bo uluma ninni tawhid hakke de mogoka wal muwalat wal wala bimana wahid akon minni al muwalat wal wala ko abbe mana kele parce que mun na Cheikh Salih Fawzan ni fo بس مين الشيخ صالح ابن عبد الرجيع على شيخ ني عليك الثلاثه اصول اسره لا عليه بايرا الولاء والموالاه والولاء اكو كلمونته عليه بفرنسا دوفو وني نيغونجي مي الشيخ صالح فوزاني عليه كو ابيك كو كله والولاء يراد به المحبه بالغلب nuko alwalaw alla nyini do bese ka ke
كمغو كانو يدسكون كنو ويراد به المناصرة والمعاونة نوكو الولاو أدو بسكك كهذا مدين دمي كدمي كودولا ويراد به الإرس نوكو الولاو الله يني دوبي كيه تايرو والعقل في الديات أني دياو دي تغو ديا من ببلا هذا مدين كابلا مغوكا ولو بنا وفنلا فالمسلم يوالي أولياء الله سلاما على كبيس نيون إبه ولود بيس نيون بمعنى أنه يحصر محبته على أولياء الله ويناشرهم سلاما إكال إيوا كانو أكادا على كمو نمو دما على كبيس نيون إكا ولود كانو إبسكون كنو يكود دما فالمسلم يكون ما للمسلمين بعضهم من بعض سلاما إمين يغنى سلاما أو دي بفر نغنك كما قال تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ألاكم مني شنجي مغوية أولو دي كاكا كنغن چيتا أولو دي كاكا نغنية ألاك كتابو كنو فتعقل في ديات لقطع يكون بين المسلمين مني ni qataw kera ni songo min be sara ni be silamaw de ni nyogonche wa huwa ma yusamma bitakafuli uben ninde wala ko min nyogon sara ani nyogon deme kullu haja yadkhulu fil walay kullu haja yadkhulu fil walay nimbe be do bishi nyogonya konona fala yakun bayna muslimi wa kafiri ni alwala min fuluniye minye dia konye أنك نقول دمكم كو أتسلامني كافريتش والمحبة والنصرة والميراث والأقل وولاية النكاح وولاية الغداء إلى غير ذلك فلا يكون بين مسلم وكافر أقول من يقول قانون أني نقول دم نصرة أني تيكون أني ديكون أني فرو ولجيكون ani ewa kiritige kabila kiritige wala kata nunu na nyogona akon nunu nte ate daga silama nunu nte daga silama ni kafirce ma do kuma famu mana ate daga silama ni kafir ka nyogon kan oye muhabbai wa nusra ate daga silama ni kafir akan nyogon deme uka dina kola wal miras ate daga silamani kafiri akan nyogon cinyata wal aql silamani kafiri dia kota ni nyogonce wa wilayati nikah silamani kafiri ni muso do alayhi silama de afaye kafiri de ate daga fayin kan muso yi furushiri parce que woliji am man ka bolo wote silamani kafiri ce wa wilayati al-ghadai ila ghairi jalika ubi silama kafo an ka kafiri de ta kwambo kan kiri tiga an ka kiri tiga lai ote daga ate daga kafiri kata ko be silama ka kiru tiga wuye ninte daga ni nyogonce wa inna mu yakunu haja bayna al muslimina mun fulun ni yete nu forate nunum be ke silama yere damade ni nyogonce li qawlihi ta'ala alaka kuma koso masamin korta lendo ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا على قول ما سيرادي كافر ما كتا مؤمنين اما على ما سيرادي كافر ما مؤمنيكا مانا كافر تسكا مؤمنين مرا كافر تسكا مؤمنيكا كو جيري على ما مؤمنيكا كو دي كافر ما ورياتو نينكو سكوتي daga سلاماني مؤمنيكي هكذا يجب أن يتيم أن تميز المؤمنون عن الكفار أبو تقولنا واجبنا مؤمنون وني كافر كبونيونا أواجب لنا أنك مؤمنون كافر كبونيونا فلا يجوز لمن وحد الله وأتى رسوله صلى الله عليه وسلم موالة من أحد الله أتدق مغوي على كليني كتغوتيدن كو أتدق أيكا مغوكي كبسي نوغي مغميني على سوسو والمهادة
معناها أن يكون الإنسان في جانب والله ورسوله والمؤمنون في جانب مهادة كريم مني هذا ما دينك كي أبي فانا ألنا كتشيد المؤمنون ألوبو فانا ويكون المهاد في جانب الكفار هذه هي المهادات إمن تعريف فانا إبي كافر كفان دلا ألنا كتشيد المؤمنون بفانا وبافو نندما المهادات قوله ولو كان أقرب القريب أي النصب هل النا ياسر الدنبلا يكبر مسرود فإذا كان قريبك مهادا لله ورسوله نيكبر مسرود كرا أي الله سوسو أي تيدن سوسو فيجب عليك مهادته مقاطعته أواجب رأيك ika soso a wajibra eka ika tige nyogonya ki yere tige kabwala wa man kana waliyan lillahi wa rasulihi ni mugo min kera alaka bisi nyogoy akera ciden ka bisi mogoy wajaba alayka an tuhibbahu wa tawallihi walau kana bayida min nasabi anka mugo ni okera ala bisi nyogode okera ciden ka bisi nyogoy abe islamaka wajibin ika tigi kanu ika tigi bisinyogonya ika kanu harin na ya soro otigi dambela ena kajayere harin na ya surati khabila yere ate dambere la akajja ate dambela te khabila la metanka la bisinyogonde do aye ala bisinyogonya aye chiden bisinyogonya a wajibra eka kanu iduskun kono walau kana ajamiyya hari ni arabu de ale farafi de me aye ala kanu ka ala bisinyo ka ciden bisinyo nya a wajibra arabu inka ika farafin kanu tanke akera ala kanu baga kera ciden kanu baga aw aswad uben na kera fimande aw abuyadu uben na kera mugo jemade aw ahmar uben na kera mugo bilemade yazibu alayka an tuwallihi wa an tuhibbahu a wajibra ika bisi nyogonya awajibra ika kanu sawan kana min baladika aw min aqsa sarqi o kera sa otigi ina be dugu kele nawo ube harin ni abe fo koronde la fo tile boyoro de la na kajja harin na be tile boyoro de la tanki alla kanu bagado ciden kanu bagado awajibra ika kanu aw min aqsa al kharabi ube harin ni akajja ila be fo tile binyoro jande la awajibra ika kanu قال تعالى لكم مسمين كرتا لندو والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ألكم مؤمن تشمو أني مؤمن بسمو ميبا مسمو ولود نيوم بسنيو أي بينهم المحبة وتناصر وتعاون مؤمن تشمو أني مؤمن مسمو نيوم كروب ولود نيوم تش كان نيوم دمو كدينا كولا أبو نيوم تش كان نيوم دمو كدينا كولا أبو نيوم تش nuko nusra ani ta'awun mun bu gonyogona tanasuru obeta dina kodela kanyogon deme aka dina kola wa ta'awun kanyogon deme aka jinya kola mu'minu chemana musoma nyogon deme bunyo da yawuye nyogon deme bago da yawuye awde ka kan awde nyogon kanu bagaye awde nyogon deme bagaya ka dina kola awde nyogon deme baga ka jinya kola وبينهم ألفة حاجة بين المؤمنين كفو نيغوني جي نيغونيا بي أو دي نيغونچه اوا نيندي فني نيمبكي مؤمنون نيغونچه تمام ين نيفو مؤمنون كان نيغون كان وكان نيغون دمي وكا جيا كولا وكا دينا كولا اكو الدليل قوله تعالى parce que Cheikh Mohamed bin Abdul Wahab na le yefin fo abaka dalila de fola ka ayala ube ciden ka hadisa alwala wal baraw me jamana nyere kono balma sanan katte men yorola mu nye dina yere tinya an bolo ni dina tawhiri nyuman de saraka ke chama bolo sunna nyuman de saraka ewa ta chama bolo kabila ko parce an ka kabila ufle kabila ba fode ku wulu be galon min kade be bidiya munun kade be lada jugu munun ka fo enin ka e ka fara uluka odela be nyogol fe ali woni mo
awajibra ekade akaki fa ikaki ka fa ikatige nyonya kire tige ka bola men ni mo min fana ko ala ako ciden ko ako hari ni ino kajja chogo ate dambere la te kabila yerela ate dugu yerela abe fo koro janna abe fo tilebi janna awajibre kay ko kan ina kake kelenye aka nyogonde medina la awa aka nyogonde maka jinya ko la ayen nunu famude nin kabila ko ni nin fammi ko ye ko chamande cinya jamana in kono ya ete se ka sunna mo do kanu katuga ko ite se ka tawhid mo do kanu katuga ko ina afuye ko abanna ka kabila mani wali mo de be nyogon fe e fana te se ka ini ka kabila sigila ni e ye tawhid ko fo doro bu tilo che ka boy ka kuma koro eni ka kabila sigile ni sunna fo ko doro bu tile che ka boy ika kuma koro ubi e ka kabila ko ibe tawhid min fo de ibe sunna min fo amma ko tala ebe tugulu ko munna hari bi ebe tugulu ko ebe noro wulu la munna ja ko itige ka bo wulu yere la de munun ko tawhid kadanye munun ko sunna kadanye ala faham salatu salih ibe tawhid min fode ibe sunna min fode o de kadi nede Cheikh Salou Fawjani ko ino de kake kelenya hari nate qabila hari nate dambe hari nate dugula adelila bina fo والدليل قوله تعالى أقوى دليل مني على كما مسمى كورتا لندو لا تزيد قوما على قويت مغشيسرو يؤمنون بالله واليوم الآخر من اللي منني عليه أن الدلبا يودون من هذا الله ورسوله نوب مغكنو من على سوسو كتيدن سوسو ولو كانوا آباءهم هرنو كرو فاوده الله يريد قويت مؤمن سرو نينتولا ni ye mɔgɔ sɔrɔ a ko ale ye mumini de ni a fa ye ala sɔsɔ ka ciden sɔsɔ a b'a fa kanu a dusukun kɔnɔ ala ko mumini tɛ walaw kanu abahum hari n'u kɛra u faw de kɛlɛ aw abuna'ahum u bɛ hari n'olu kɛra u denw de ye aw ikhwanahum u bɛ hari n'u kɛra u balimaw de ye aw ashiratahum hari n'u kɛra u ka kabila mɔgɔw de ye i t'a sɔrɔ a tigi b'u kanu ala yɛrɛ de ye nin fɔ dɛ ite mumini si sɔrɔ tanke ni mumini de don min ye ala sɔsɔ ka ciden sɔsɔ ita sɔrɔ ne a b'o tigi kanu hari n'a fa don hari n'a den don hari n'a balima don hari n'a ka kabila mɔgɔw don a t'u kanu ulaika kataba fi qulubihim al-iman ala ko nunun tigilamɔgɔ filɛ dɛ ala m'a fɔ ko nunun tigi bannu ka faw ma dɛ a m'a fɔ dangadenw de u bannu faw ma ala m'a fɔ sinjitigilaw de u bannu denw ma ala ma fo u banna kabila ma ala ma fo bannu balima de akonne ala ye limana yere sebe nunun de dusukun kono munun benninke ne ala ye limana sebe nunun de dusukun kono wa ayyadahum bi ruhi minhu ne ala yere nunun ndeme ninka sembentiyaliye Fawjani beno fo ñu deme ko sembentiya wa yudkhiluhum jannat e wambu ladu ar janna kono fona تجري من تحتها الأنهار أرجنا من كون نوبو بلو كسانكانتو نيرو كرو خالدين فيها نوبة دومة أرجنا كونو رضي الله عنهم على النسون جارا نونون كرو لا جيرا نونون كرو ورضوا عنه وفن النسون جارا لا كرو لا يسرى مندوما أولئك حزب الله نونون لتقوكو على كجماعة ألا إن حزب الله هم المفلحون أو على كجماعة ولود غني بغاوي وبمن على تعالى باكوي وبسر من على بوكي سما من بسورة المجادلة كنو أمبيرو آية سره لكتا قوله تعالى لا تزيد هذا كتاب للنبي صلى الله عليه وسلم ni ala ko la tajid ni nyikuma ala ya nyashi ciden de maye ciden de kuma nyogonya kisini nema baka ay la yuhajan wala yakun mawjudan abada ala ko cide nin teke abada ite ni soroye abada an yakuna mu'minu billahi wa rasulihi yuhibbul kuffar mu'min limanani alay kallimanani ciden ko soro nabe kafir kanu ala ko ito soroye abada fa ina habbahum fa innahu laysa bimu'minin ni mogo ye mu'mini ye kafiri kanu biskun kono ete mu'mini
ولو كان يدعي ذلك هرني أي ريو ولا كثير ما كوي مؤمنين إت مؤمنين. قال ابن القيم رحمه الله في الكافية الشافية. ابن القيم كوا كتابه كنو كتابه يرو من ناب السنة دفاير وبافو يرو كافية الشافية. أكو أتحب أداء لحبيب وتدعى حبا له ما جاك في إمكاني. ko yala e ba ke kafo atuhibbu adali habib ko ewa e kanu baga o jugu ke ebo kanu iddu sukun kono wa tud'a hubban lahu ona tabi har be ba ke kafo ke obo tigife ma jaka fi imkani ko te sekake mana e kun nebe karasa fe karasa ne kanu baga de e karasa jugu fana kadi e ne karasa kanu bagade ne be karasa fe karasa kadi ne karasa min kadi ne o karasa jugu fana kadi bun qaymu ko te sikate hari ni ya fode ko yibo tigi fe ko be karasa fe o karasa jugu eno be nyogon fe o kadi akom ma jaka fi imkani ko te sikate wa kajatu adi jahidan ahbabahu aina limahabbati ya aqa saytani ako aboto ko kelendela ka kanu baga mo min ba yire jija oye ko deme aka jinya kola min ba deme aka dina kola o tigi bo tigi de juguya ko ka kanu baga de karasai ko ka kanu baga ye minye min ba ke ka yire jija oye ka dema ka dina kola ka dema ka jinya kola o tigi fana bo ko mandi aina limahabbati ako kanu be mi ya aqqa shaytani balima ko o tigi kanu be mi shaytani balima ke o tigi kanu be mi donc balmo nin ka kolosi fa haja la yumkun abadan an yuhibba al-kuffar yaqulu ana uhibbu Allah wa rasulahu hada madenka kafiru kanu e fana bake kafo ko nebe alafe nebe chirembe o teseka ke ni kafiru ko ni kanu dusukun na ite ala fete ciden fe ni kera ala fe be ala kanu be ciden kanu be kafiru kore li qawlihi ta'ala alaka kuma koso ya ayyuhallazina amanu alakum mu'minu la tattakhidhu aduwwan wa aduwwakum awliya tulghuna ilayhim bil mawaddati akum mu'minu akana ni ala jugu ani aw jugu akana uluke akabbishi nyogoye nabe nyogon kanu bila katuma ila qawlu ta'ala katalaka kumama qad kanat lakum uswatu hasanatu fi ibrahim ala kullu dagali ko nyuman ke rawi ibrahim ka kibariyala wallazina ma'ahu ani mu'minu li manaka fara ibrahim ka ijqalu liqaumihim tumamu ku kam mu'uma inna bura'u minkum bar lembe awma o mimma tabuduna min dunillahi ana bake ka fengo fen batoni alate kafarna bikum an kafirani awye wa bada bainakum bainana wa bainakum adawatu wal baghdha awa minye juguya ani koniya dusukun kono o bangera anni awce abadan anyi nyugon koni bagawye anyi nyugon jugu bagaya abada adanye munye juguya ka banni nyugonce koniya ka banni nyugonce adanye yoro jumaye hatta tu'minu billahi wahdahu fonna limanani alaye ala minye masatelenya donc ala ya yira mu'minu la silama la ko an kai ibrahim na kam go la debe tuma mi ibrahim ani munu limana ka faraka o kam mo munun banna ala ko manu kafiriyara ibrahim ni mu'minu ya yirula ko juguya ani koniya be anni awce abada fonna limanani alaye bo chogodi e ba fo e mu'miniye fulan kafoya bangale be mo min bolo kafiriya bangale be mo min bolo inu oko idusukun kono e ko jako eno tigi ka ke kelenye obesika be chogodi ala ko an ka ibrahima ani munu limana ni ibrahima an ka wulude la dege to mi wulu ka mo kera kafiru ye ka ala soso ka ibrahima soso o ko de ambari la ka bo awma ambari lendo ka bo awma ewa jugu yani koniya de bani nyogon cede ne amunum beta sigidu kaburu batolon mushrikun
سيبون نني بغو صوفيون أبي منك أغيدا كنو أبي صوفيا كأغيدا كنو وحدة الوجود كو علي دي علي وحدة الوجود مهم بتاسيكي كو أمبي كلني كو أمبي كو سلام أمبي كلني oni ibrahim ni aka mugo bi min fo nunun be bila siralawa ka surala kon kan nunun de ladege e awnde be dina do kateme ibrahim aka awnde be mo faranka nyogonya do kateme la ka cide unka ibrahim ni munu limana ka faruka uluka mugo munun kafiriyara uyennin do fuye ambari la ka bo awma anaka baraw be e wa jugu yani biriye ani konya de bani nyogonche awun ko mushriki o sufiyo kambo ko silama ko ambe kelenye wanka nyogon kanu kwambe kelenya mugun nimbe fulan ka foyala ale ko fe ngore be saka bato ka fara alaka ciden ka shebo mi ni ala yutta no qur'ana kono ko kari janna donfo ciden ko kari janna donfo nin ko wulu ye jahannaba donye ko ke kafiriye ko danga e ko eni o be kelenya o be konni no torate ela o dusukunte la mu e toro hari bi eno be sigi hari baba tegedi nyogo hari biabe nyogo ambranse nin dina sugu tarami hadamade ala soso aye ciden soso mushrikiya babolo kafiriya babolo bidiya bi bab Allah bo silamiya kuno a wajibira e kare ika bariya ka bo amade e pika fo yede yi jugude nen tife konya de be niche ibrahima yode kew dombe se ka fo ko ibrahima fanate mo fara nyogon karpe ibrahima dusku njare hikmate ibrahima la dombe se ko fo ala yere de ibrahima tanunai ana kam mu'minu ko ku la dege fana ako ayawre kono o ma kana istighfaru ibrahima li abihi ibrahima kayya fadeli make foye afaye illa mawidati fullahiru do ya ta faye وعدها إياه الناي والله رتاي فلما تبين له أنه أدعو لله تبرى منه إن إبراهيم الله أواه حليم بس كدوبة سكتا يرملكني آية فنالا كو بافانك باريا مشركوما كو إبراهيم فاتون تكافريوا كو إبراهيم مافو بي على يافا دليوا إبراهيم تنتو دوكا يوا أوا على يوجابي أكو إبراهيم كي يافا دليا فاي أتوني الله رتاي tunani ibrahima yu kaboru kare fako aka mabbo alela ibrahima tato akombe ala deli kan tankin be nyana mayala be ala deli ala ka yafuye ibrahima yu wallahi dude tafai be ala yafa deliye ne tumami ibrahima nana do ko afata yelema abesha ka kafira de ka tabarra minhu atumbe yafa deli min ka ya dabila abari laka bwara ala ko ibrahima ya ka ya fadel min ka faye wo yellahiru dode na tunyata faye metumame anana bange ibrahima ye ko afaye ala jugude abaka kafira minata dabila tabarra minhu abari laka bwama inna ibrahima la wahu ibrahima ye muwakadwa kacha halim ibrahima ye hakilima de do mogode mimbe munyo ori ya bila nindu awula hajihi millata ibrahim ninde ibrahim ka dinai tabarra min abihi ibrahim barila ka bo fama aghraba an-nas ilay ibrahim ni mogo kasuru jiya kono ani ana faade kasuru kateme beka mi barila ka bama lamma tabayyana lahu annahu aduwwu lillah abarila ka bama munna tumami abangira ibrahima kwa faye ala jukude abarila ka bo fama ودلت الآية أيضا آية دلولي رنة تغني على أن محبة الكافر تتنافى مع الإيمان بالله واليوم الآخر آية نيا رنة كو كافر كانوا نغنيا كو أنيلي منياني علي أنيلي منياني دولبا كو تنغنتا كو تسكا نغن سرو تسكا نغنتا kafu illi manani alay illi manani dollabay ko ebe kafri kanu duskun kono ku teta nyugon fe utenyu gon tabara imma ma aslihi
imam ni mo min limana ni ale ani dollaba e kafiri kanu duskun gono ikal liman de siri rena boye pew ite mundi yere kafiri aw ma kamalihi ube ni kafiri kanu duskun gono ikal liman ya ben nabashate ta fayro ni ko kula dura kenne kalli manani ale ka kafiri kanu duskun gono kese ka farango ba umma anatani kan ni manne kata ko ade siri kata na be ubi anikal ni manne nabashi bo لكن إن كانت محبتهم ما التأييد لمذهبهم وكفرهم فهذا خروج عن الإسلام. كافرون كانوا يقولون نايا سوري كافر كانوا بيسكون. يسألها وهو كافر الدين منا إيو دمي قدا كل دمي كافر يكا نبيك سبب كمول لابو سلامي يريكو. نيجي كافر كانوا بيسكون. iye kafiri ndeme aka galon dine na abaka kafira nuna ka demala nimbida bo silamya kono ya amma in kana mujarrad muhabbatu min khayr munasarati lahu ni kafiri kanu biskon kono de ni ma deme aka dina kola ima deme aka kafira la fa hada yutabaru munqashan lil iman mun be jate ko ikal di man na bashira wa fisqa nimbe da jate de koyi fashiye o muri afalu iman nimbe jate de kwa bi kan di man Allah fu boro agame do presso mo ko ya janto lola nu ko kafiru bi su nyonya ko adu mo wala bo islam ya ko yaro na wadu islam ya asara ko kan nimbe hada made da bo islam ya ko adola kele de ka kafiru kanu ku debe mustumo sugu nimbe bo islam ya ko ni kafiri kanu biskun kono iye kafiri jema ka dina la ka jema ka kafira la silamaka ibora silamya kono ni ko ibora silamya kono ni e kafiri kanu israel na ne ube e kafiri kanu ika jiyan na fa dole kama kuma aka jiyan na fa dole temeye ube dole kama iye kafiri kanu ka deme ni jiyan ko dole ema kanu ka deme ni aka dina ima ka dina inkam kafiri nyere yode kanu ka dina na fado kama me abi dina na be ndaro mina be kafiri mina o koniyo bi biskun kono me e ya yere kanu ka dina na fado ka dina tere do kama wode to ko haramu ti la bo sira na ko o kanu su o ya haramu de ati la bo sira na ko ni ya kanu de ko ni dina kanu de abi dina ni kafiri ni ya kanu de bora sira na ko ema hadiru nabi abiban tatatayer munna alema bosi da yakro atake ra kabaira junuwe wa junuwe mi do padri kele ya fay parce que ko ci dem ma mun le tri min ci kata makan kan mamma ke kafiya kan mamma ke munafariya kan nya kede mun mo bora makaya ka bal masu to makka ubaka de bayana kan na ko mo ne to makan kay ntum ne makane bari masu ne bolo makan min bin kan na ko nun ka de baya ko shi mfana yene letri sebe kata makka nyoma uma mu ye nun kala o be ko sababu ye ubu janto fana kan na ko ni ka de baya na jiya na patewa aya to jiya na pade o de ya to ale ma ko sila ya ko hati mu la bitta abiban tata ale ko ni ka ta la ko sila ya ko parce que ale ma ke kafira kanu kanu aya ke jiya na pado kanu me ala ya jala ni seba no kana anto ka kan kila akire ko ayo patri kene ala fara ko mo patri kene ke junubu bi ala ya faye donc ni parapal shabe ni kafiri kanu aka kafira kanu kaka kafira inde kanu kaka dine inde kanu ibora shirami yakon ni kafiri kaka kafira ko no bi biskungo abe galo ni na ko no bi biskungo iya yere kanu ni yana ko ni yan tere doye oye haramu ye wori ya ko jeno kule ko wori u fura de parapal shabe to ni la ko shirami yakon do andi jate ikal di manyan na asira iye fasike ikal di manyan na kwa me mo ko sila na ko qila inna hadhihi aya shaw san ko ako ko kulli aya jidi sababu nadala fi abi mubira al mubashir bil janna
كي عليه كاتب على كجي كباما لما قتل الأباه يوم بدر تمنى يا فافا بدر دو لأن أباه كان على الكفر فشكو بدر دو بدر كلم من كرا أباه بيرة بن جراح أفات تنيا كافر أتنبي كافر عليك وكان يريد أن يقتل ابنه أباه بيرة فإن يرتم بك كاد دينك أباه بيرة بن جراح فا فإن تنبك الدين أباه بيرة بن جراح تنبك كفا فقتله أبو عبيدة رضي الله عنه أبو عبيدة يا فا أي ورقا بدر الدو الذي أبو عبيدة بن مؤمن جمالا فابي كاتو جمالا فاتنبك كدينك فأمؤمن جمالا من دينك ديا لفا أيا فا لأنه عدو لله فجاء أفاي على جهوده ولم يمنعه أنه أبوه أما فلكفوه أفاده فايي ما فلي أفعلنا ولم يمنعه ذلك من قتله قدما لله فكفايي أما أبو بيرة بن جراح فلكفافا منا أدينا عليه كفافا سبحانه وتعالى مثلا كف سنالنا أقرط لنا ما شاء الله وقت سيرة نيمبي فنا كونو أفنا كجا نيمبي سكا كافا كجا ني على يدرسوري رانا إن شاء الله أمي درسو تانيا بلا يوم كونتين كتا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. بسم الله